Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Dios okupashka kankapaq paktachikuna. Tayta Diosmari ñukanchiktaka Cristo Jesusmanta mushukta rurashka. Payka ñukanchiktaka ñawpamanta tagmi allikunata ruraqkuna kachun munashka. Chaymantami kunanka chayta paktachichun musukyachishka. Efesios 2:10. Shukriqpaq hawalla rikunami riqsinami y Dios okupashka kanata munana. Kallaripika mana chari achik kan. Chashna kaqpipish Dios munashkatami entendishun. Paymi munan ñukanchikka payta servichun. Kay hawa yuyarina chinallatak Diosta mañana maybali kaqpipish achka kutin ñukanchikka harkari tukunchikmi. Chinallatak kay chay ruraykunawan musparishkami kay tukunchik. Chashna kaqpipish kaytaka yuyipimi charina kanchik. Mantak Dioska kayta chaytami rikuchishanikun kikinta ñukata okupankapaq. Chashnapish ñukanchikmi achka kutin mana allichirishkakuna kanchik y Dios kikinta ñukata okupachun. Y Diospaqshimi Bibliapika yachachinmi kay chusku yuykunata kikin ñuka ministishkata y Dios okupachunka. Kallaripika kanpaq kawsaytami chuyata charina kanki. Y Dios okupachun nishpaka kallaripika tukuy horasmi kikin ñuka alli riqsirina rikurina kanchik. Yaya Dioska yanga ashpa mangakunatami okupaytukun. Fakirishka mangakunatapish shinapish mapakunataka mana okupangachu. Salmo 24:4 nin ima millaypi makita mana mapayachik shunqutapish chuya shunquta charik. Rurashkalla Dioskunatapish mana adoraq imata willashpapish kashkallata willaqllami chaymanka yaykuytukun. Katikpika ñawikunata paskashkatami charina. Yaya Dioska ñukanchik muyuntikpimi imata rurakun. Chashna kaqpipish ya Dios imata rukushkataka mana rikunchikchu. Ñukanchik ñawikunaka amsayachishka ima shuktikunawan kashkamanta. Chaymi Salmo 105:4pi David nishkashina mañana kanchik. Mantak Dioska tukuyta ruraytukukmi payta mañaychikari punllanta paypaq ñawita rikuna yuyaylla kaychik. Ya Diospaq hipapaq ruraykunataka paykunapaq espiritual ñawita paskashka kaqkunallami rikunkakuna. Kimsapika shuk Diosulupaqi niq shunquta chari. Hampikunaka mantankunami pagininata yachanaka ashtawan alli kashkata ñukanchik yuykunapaq chinallatak ñukanchik saludpaqpish. Mana pagininata yachashpaka hawallami sinchi rumishunku tukunki. Salmo 50:23pi nikun mayhampish animalta wañuchishpa kukshina alabaqmi ñukataka hatukyachinka kawsayta allichinmanmi kishpirinata rikuchisha. Chuskupika cuerpo mantandari tandanakushka kriqkunamanta mana karuyanachu kanki. Y Diospaq familiapi kankapaqmi rurashka kanki. Rurashkami kanki cuerpopi tandalla kankapaq. Y Dioska tukuy cuerpotami okupan mana wakinkunallata mana partikunallata. Efesios 4:16 nin tukuy kriqkunataka paywan shuklla cuerpo kaqpimari aycha mukukuna alli tinkirishka shinata payllatak wiñachishpa katikun. Chashna kashpami tukuy kriqkuna kikin rurana kashkata alli rurashpa huyaywan wiñashpa mirarikun. Apu Jesus kunanmi kanpaq ñawpaq mashamunchik ñukanchik shunqutapish ñukanchik umatapish chuyayachichun mañankapaq. Mañanimi ñuka ñawikunata paskachun rikunkapaq maypi trabajakushkata. Kunanmi shamuni ninkapaq ñukata okupaway kan maypi munashkapi sirvinkapaq. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachankapaqqa, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.